أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخو أقومين كم هو مدوه جري إشانا ما دفو من مسكتوغا كوريا مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه سنة قولون هوري درستك إقطون أقوم مهار كوريا مجندني الجامع الصحيح نو صحيح بخاري کے مختصر قريفا و صحيح بخاري کے شرح اول مهر وهكذا كم مگندني كتاب الايمان کا 26 ونا حديثا به گتن اول میں ام فہن رے دنوا الافان ای وهكذا اول میں حديثا به گتن دکی رگا دنوا افان اول میں عام اصول گدرهم راوی صحابی به کلون گترین اول میں ذكر قرآن دماء بجنما إبيك لجى ترجمة وتسيرة به قطن أقول من واها كإبا دكالا إقطن مي حديث جراوي كي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إمك لك فانوجه سيرة به قطن وترجمة به قطن مري أقول من واها كدكالا واها ككوريرجا دنوا لفان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يكلك فانكي آدي خلاف صحابي بكلك حتى بس هما كم اسكال خاصة كان كم منكم بكلك باغاش هنا إنما سعد فانكي أي إسلام ودا جنوما أدي فتوحات كورفي جهادا مهوريها كم جوس آدي خلاف فاها كل به بيكل ميا حسابن آدي وني ماغوم إبه بيكلونجه ترجمة يا مي بلالني أم كوغومنجه محدثونجه منهجوجه متيجا آدي يا أكوجا أغومن إفدا بيكلونجه سيرة عبرة لبيغتو متكا سعد كفانكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نسب غتون ما فشون وس غوليفاوا بيكل ادي كلي فانا بابا فلوغ فراتوم وس دورون غولي انمس ما كمنايا بودا گاكو غولون هرمغ سوبون اكلي فان ويدالو اولوفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدالو اولوفني خال دي اقول من ديوي بهوغا عامكو خال بنفيا مانا كورني اي ما فشوغ بودو بيبكم انمس سعود غفانك رسول الله صلى الله عليه وسلم بودو بيبه نو اكمكو ما فشوغ تيماغ فيرهم بيفله اي بودو بيبه اقول من بني ميغمانكي اميك وره دوشي نوتا بيبه کا وگنne داني اميك وره دوشي ميك وانه انما رسول الله صلى الله عليه وسلم وره عمر فلون حقو بيكل سعود غفانك كوميك سعود غفانو گواها كي اقول من جهل مكوريغا اقول من دنگنن مهم كمن سعود غفانكي اكلك فانا بهغتون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا سوروگه خبر دنيا غنوني كون ديوي ديها بيكلون كوره بيكل ايگ معنی نو رسول الله صلى الله عليه وسلم مي ديها بيكلون گه واهكا فلو اكني حديث كورواف نو رسول الله صلى الله عليه وسلم විදි විදිගෙන් එව්වගු තෙග්ගා දිහ බේකලුන්ගේ නන්ذිකුරු කුරවා එන් කොම බේකලක් සූරුගේගේ වනි හදීස් කුරවාෆා වා දිහ බේකලුන්ගේ වාහක අගුල්මගේ තරේග මෂහූර් ෆමෙන්නනි සූරුගේගේ උෆාවරිකමුගේ خبر දෙවිගෙන් වා දිහ බේකලුන්නේ එහෙන්නමස් අගුල්මන්නේගේ සීරතුන් සූරුගේ උෆාවරිකමුගේ خبر දුනියේ ගුන්නන කො ලිබඩාගෙන ඉතුරු බේකලුන් වෙස්සේ බතිබ්බේ ඒගේ තරේග عكاشة ابن محصن اكلك فانكي رسول الله صلى الله عليه وسلم مي امتك افس حساب النتي
suwarge veddevene haddi has bekanunge wahaka bayan kore vihinduga ekale faanu dennevi e Allah ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kale faanu emihunge terega labwa devwa to dua ko devwash en hadis kore vikale faanu wani ebamihunge teren hame kale suwarge gufawre khabaren nu evves hisaben neti suwarge veddeve bekanunge terega himeni wadagen wakamuge khabar wagutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam devwafan hame gota bilal radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kurawaf bilal gafana be gotun e bilal gafana kale gafano kurawwa emme ummid bodo amalaki ko bato e amalege sobun kale gafana suwarge libun haggu wedane timan kale gafano adwas sawme no tadwas sevime kale gafano ge faawan jodu koluge adu no ta hingumuge adu suwaruge ema mihegge hingumuge adu mihegge faawan jodukoluge adu suwaruge ingu ivumuge maneki ebekalaki ei suwaruge wanteri egituru ngomenge makamana khadija radiyallahu anha ekamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga jibril alaihi salam hunna waniko wada gennebi fariq kolen hippawage kale faanu gariha ehdu jibril gafan deke wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dannawani ehra wadagannawani khadija mi hadisa ga kamana hame kani ufawari kamuge khabar libwada gannawani surge kunnu vidalwani ekamana ge wir rabbuge faratun salam vidalo devwas subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ekamanaya salam raddu kure jibril alayhi salam amru kuravage jibril alayhi salam ekaleg fanan dannawani kaleg fanu ekamanaya ekamanaga ber rabbuge salam raddu ko devwas adi timan kaleg fanuge salam raddu ko devwas jibril alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ge salam ifarataka fonwe farataka kumme faratakum was salam fonu haggo gembe jibril alayhi salam idan timan kale fanu ge fara polum was salam nangane de vash efo ekamana khabar kurawashe ekamana suwaruge gawa gikoleke egikologa warbali kame nutana was kame has kame nuan efadetan hadisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga sahabi bekalunna meduga hingagen gosfawe namas kuno gordenne fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam diha bekale gewahaka ifhara dhikru kurawaf nuniya mi bebe kalunna ki wes nota mi geteren gina bekalunna ki wes ebe kalunna suruge haggu wedane kamuge khabar etafharega libi wadagen wa bekalum vesmehme imam tirmidhi ge riwayat ge abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu ge farapulun riwa kurawwa fani qala kayfan widanu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuravi abu bakr fil jannah abu bakr ge fan wani suwarge wa umar fil jannah umar ge fan wani سورجي وعثمان في الجنة عثمان غفان وني سورجي وعلي في الجنة علي غفان وني سورجي وطلحة في الجنة طلحة غفان طلحة بن عبيد الله سورجي الزبير بن العوام والزبير في الجنة زبير غفان وني سورجي وعبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن زيد في الجنة سعد بن أقول منه صحابي عفوا سعد بن أبي وقاص سعد في الجنة سعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة كده يفعل من السورة مديه بيكلون جواك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كرفافني إما الجسجة إفهارا أقول منه ingin dia mi dia bekalunga terega saudu gefan himeni wadagan nawak
Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu listuga himenigen dairo ekadege faana ki mige tereng fas bekalung e bekalege appula macha islam wegen dia bekale manike Abu Bakr ge faana listuga himene iruga ekadege faanu ga appula machan ane fas bekala ko islam wadagen fami listuga terega himene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gufar kam ge khabar devwa fahmima Saud Gefan himeni wadagen nawani Abu Bakr Gefan ge appulu machan Islam wadagen ne bekalun getere Saad bin Abi Waqqas ke namfulaki Malik bin Wahib bin Abd Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murra tibe funna am ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge namfulu aduwe hisabu go men iwen Kilab bin Murra mi hisabu e kurin Zuhra e Saad Gefanu ge aila mati fusham menani e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ma kamana Aminat bint Wahab nisbe wada gannawa darikol hemma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saad Gefana vidalo mongendawa ekale Gefanu ge ma fushuge firihim bekaleke algon kurin dannawa ding algon menna divehi bahoga egota gennam bala ruga amuko divehin khale bonewunima bodu bebe kine ma fushuge hennamas komme fahara koy umurun doshimi ha ennu ekale fanu kunya ki Abu Ishaq ekale fanu kin Abu Ishaq Saad bin Abi Waqqas mamma fulaki Mihna bint Sufyan ibn Umayyah bin Abd Shams bin Abd Manaf bin Qusay mis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge darifas kola guligene dani maniki hataru mati fushun ekale ge fana ki e Quraysh wanga ge bekale ekale ge fanu Islam be wada genno ma behe gotun asfawa riwayat kabbala ruga emme kurin Islam wada genne bekalun ge terem bekale emme kuriyaki agumme emme wes dannani Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu badati firihim bekalun ge terem emme fortam Islam wada genne kaba Saad Gefana ki eya ma durunun hisabe ga Abu Bakr Gefana ga appulu machan Islam wadagen nevi bekal ekale fan Islam wadagen umur fulaki satara mikan aslu adia khilafu misaka hijra ge fahun not islami ummatu ge verikan qaim korevi baru limma fahuga nukarshi furage zuwan kujjaku Islam wama nota zuwan bekala ku Islam wada gennoma emme furata madoho Quraysh wanga ga hurwerin nota Makka ga hurwerin ei kon diinek kihine wa diinek kamen astoge haqiqatan nenge nota mistakun nuruhun teriwan fashafa waniko nota mistakun ekama dekol hadamun daniko gina baye kunati Islam wan je halatuga satara ashara haruge zuwan kujjaku Islam wada gennoko دين بدل كورمكي كودا كمان نوعي هم بكين ekade gfano ge islam be wada ganno ma be goto ekade gfano widaalo we basfulu imam bukhari rahimahullah ge nawafawe imam bukhari rahimahullah ge nawafane ekade gfano widaalo we ma aslama ahadun illa fil yawm alladhi aslamtu fihi timang islam widuwahuga evvismyo islam noe manaki eduwahu hamagam islam dina vam mihe ku nete eduwahu e kuringa di ebbe kala ku debe kala ku islam wada genne bis efo widal wani walaqad makathtu 7 ayyam timang haddu waswanden hunnevi me e halu wa inni la thuluthul islam islam dinu ke timba ko ebbe ki timanne e bas fulo gamane ka gomen nenge timba ko ebbe ki timmi hun kore keke e vidalwan ehma eha bes kuri ekale fane bayan kurun e gamane ki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu den timan kale gfana abu bakr fanu ga pulu macca islam wadagen ehma faanwa gotuga ekale fane vidalwa bas fulaki gagganda ka bodati firihenon kore devaniyan islam wadagen ne be kale ki timan kale gfana sa'd bin abi waqqas embe kayfan vidal haddu swanden egotuga die manaki ituru be kale ku islam nuwe bodati firihenon kore eme haddu stiman kale gfana libi wadagen neviye islam dinuge timma kole ebba ge sharafu ga hunnawa kuda kamenna
islam dinu ke timba ko me do go men guna fi ya go men wani de million kure emme bolaka no te de million ba kure ebbe hennunto de billion ba kure ebbe me do islam ummat balala fi afwan de billion ba kure ebbe ekam ko edu hoga ekade fan widan timammi timba ko ebbe islam dinu ke manaki bodati firi henun kure timwana be kade gotuga hunna wi timan kale ge fane hembe kade ge fana dimai bay kankam ge waha ka bayan kurwa bunwe gotun ekade ge fana darin take libi wada ge ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade ge fana dua ko devwa faave ekade ge fanu ge dua ijaba kore masha ekade ge fanu ge duni amaz ko devuma riwaya wagin asfa gotun ekade gfan rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du kore vi iruga ekade gfanuge hama hunnawani emme darikambale aisha saudu gfanuge enama rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hoga mudala be gotun edeke won wahaka gon ma adwahane muda wasiya kurmuga timbe vure ituru nu kurevena kama onna riwayen ei saudu gfanuge hadisai eme edu ekale fan wahaka dekkevi timange hunnani emme anghen dariyeke ehnamas ege fohun ekale fan ete zamane vanden duniye gunnevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fo ekale fan awar wada gennevi muawiyatu ge fanuge khilafatu ehma riwawe ge asfawa gotun ekale ge fanuge satara firihen darin tibbawa ashara anghen darin tibbevi tiris fas darikalu tibbevi ema allah subhanahu wa taala ebekalunna allah gomawga ewaruge hivwaru kurevuma adi eveni duwastoge ebekalun kettere wadage tuma fahuga hayatan a bodati badalta fahun fennan huri maniki ambin ginave darin ginave sharafa qadara ekuga islami ummatuge emmenge lobe libigen wa bekalun gotuga uluve ekale fana kurimativi imtihan to kuterega nuata kurimativi dahto kuterega islam dinan eha zuwan umorega eha kuri koluga vedewada gennum sobun dima nuwe nudane imtihan taka kurimatlan jewadagen الله سبحانه وتعالى عنك بسوط وحي قربوا فدن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ميستكون هي قرني هي إمام دو تكون تمام من إمام بالجامع بن ليمان وتدعوا كريمة من الله أمامهم امتحان نقربوا دو كل فانكم نقربوا امتحان أقول من دينا أقول من نان نيا أقول من دينا أقول من kam fasiha kama ulave gotan algon men kan tartibu man danya dannam vi algon menge dim veri kamuga balika shikan ebahut allah subhanahu wa taala alaka lobodi gannama fi alaka imtihan taka kurimati kurawwa embima ebe kanun ay kurawwi hivwaraki ay medrogon me ebe kanun ga wahaka miha sharaferi gotuga dakkan jehono sababu saudu gafano vidalo wani timan kade gafana behe gotunne allah subhanahu wa taala luqman suratu ke fanarana ayat wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma mi ay bawalif saudu gafana ki ma kamana yang oga terikam bodo bekade mayaka gina faharan edariyegge loibba alalum bodu iwaraka e darige macca mamiha ghiretterikan ituruwan shakke vesne huriha daringe macca maegge ghiretterikan maegge samanukan maegge lobi maegge kulunu boduwan ehen namaves khassakun e dariyaki mamiha alalum bodu dariyakama vanya mamiha ge ghiretterikan e dariyaka meduga bodu wegendan ehem be kalefanu vidal woni وكنت رجلا بارا بأمي تمن كلك فانو ما كمان هيكون هيتم بدو داري كم غاتي من فيم فلما أسلمت تمن كلك فانو إسلام وداعنا ما قالت يا سعد إكمنا بدار سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت كون كم هي بفن در فلا مولين كنت قدك در فلو فشاك انتوني كون كم هي
ek fanu ge din du kolla fa mi dinegga hurikama wanama no ti dinegga hurikama wanama mane ki quraish wanga ga hurwenge dinu ga hurefa mihar muhammad ge fanu ge dina darifulti badali muge matiga demi hunna kama wanama la akul wala ashrab hatta amut timanna marwan den nukanu be hunna mamma ma miha kurimachan ara konkala kametto miedo algommenge daringe man ades kurani darinna namaz kurash bas ahash heokanta kurash islam dinu gulesh qur'an kiyawash ades kurani ebe kalunna mamiha kurimachara ebunani din du kon nulanya timanna nuskana nubona marwante kiha bodati imtihan dima idikola kunfada niyumatitto miedoge jila haqiqatuga algon me khassa ko dive rajya balafi puriha me muslim islami wetten islami mujtama islam dinuge nur feturi fetter islami shiar faadu kuramun datan mujtama go haqiqatuga tawrif liben dinan ule mihunna adi nurhum teriwa bayaku faadege haju jis ammu hama hega hunna mihaya visnen islam dinuge usul to gifatta miha tawrif libeni dina khilaf kankan qura mi kay mujtamoga hama malaman libemun dani dina ngule mihunna dina nule miunga faratum wes komme kas mamiha e angani kay fanu din badal qurash timammenge kuriga dina e buri annash en nuni timanna nukanu ba hunna marwande embe mamma bay faru buna munde no te kale fana rasuterega goveyo ya qatila umma e mamma mara mihaya ma miha qatul qura mihaya kiha vene ngalan mayakan iha oga teri dariyaku eko mistakun ekade gfana dimaya hen gomun datibe timan dennevi me e mamma e tihen kantan nukurash midin du kollane hama ek gotevs nonnan komme kame mamma korevies midin du kollane hama ek gotevs nonnan arundu kuri rega en hafta kurin qur'anu ge darusga dennevin firaunu ge sihuru weringa wa hendunu nikuti allah ga aduvun gotuga firaunu sihuru hadade ekamo haviru shahidu qatul wegen di aniyaveri togutu kurimatiga haggu bas vidalum allah sajida kurawwa allah ge rabbu anta kaman iman ve vidalum edani iqdi ma anta qad e firone kay qur'an kame qurash timam menna inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya mi duniya kurave kame kurave timam men beenum wani timammen nafafu sawa timammen sihuru hedum kankan ti firaunu ge faratun daskun ekaman erunu baru ge kaffara e gotuga fafu sewme kamuga wegen dash konkale inzar affa tafatu ane gota buriko kadurruku ge rugganda soliban arwane kamuga inzaru dini ebe kanun sabitu kama yak tibbevi iman kamuga foni miru kan hita vonuma gina wogutenno gina zamanen hama demme eddu hegge wagut kolegge terega ebe kalun nan e aniyave senadi e gotuga ebe kalun shahid wegen di irosen vir ehma iman kamuge foni miru kan ege bashashatu hituge tere wadejja hirqul bunefa wa fadan den iman kamakum bere nuwan evesmiheku ehmima ekadege fana vidal wani iha kuri koluga adi islam dinu kankam wegen dane gotevs miheka ingeni kinu e vidal wani erreya eddu mamma e gotam madu koffi nuka nube mamma ge halatu rabbada goswich anekavis anerreya aneddu e gotam kam madu koffi mamma ge halu rabbada davich bebbe kalum vidalwa gotuga mihun as ekadek faanorigo vidalu etin hada kannuwane mihar mamma yoti maru efe gaggandaka e hamekene moonu de kilan dashe agol men dive him bone ule fadan wadila she mamma kariya
mi wagutaki veni wagutaka wana nekkas mayaku duniya du kom medani darifuluge sobu e me wagutaki dariyakan hama lagondiya kekkoro mudugu wagutaka wan kiha bodu imtihane kamuga wegen dan din du kollan jeheba mamma ya kandem benu miya mamma salame kurave ngoti mamma kaache kyage mamma kommesece boyge ecce nuboy nuke horajje ya mamma wani marude timannen e manzar fenegen timan denne we me e mamma lobati akhunne visnawa ekade fanuge basful ta'lamina wallahi law kanat laki 100 nafs e mamma fula rangalang engene not dannashe allah gandi vidaluwame mamme sateka furana libigem wefa فخرجت نفسا فرانه كفه فرانه نكا نوبه هرمغه صوب فرانه كفه فرانه نكون من دي كمغا بسما تركت ديني هذا لشيء افس كما كتكا مي دين دو كوشنولانا مي دين تيمم بير كورمتكا مم نكا نوبه او مروم مسك قران كمن نته فان شئت فكلي mamma benu miya kashe wa in shiti la taakuli benu nunia nukaa onnashe fa akalat den hisabun kam fashafi ade bom fashafi efo ekefan widal wani muli rashuterega timanneya eki waruge undagu takko mamma aduga dako ecche gowa ge wanna komme wogutegga muhammad ge fana kafiru man timan kale ge fana gomun egotegga eta duwehegga ulemun daniko timange kokko amir islam bech den huriya kame jehuni amir timanna kari ges den ki mi amir mi hada gos kujje maya kuruliya ragat tim hunnoge sauduge faanuge sawbun gagna ka amir islam ekamako emme fon amir mi huriya kame jeje ehma maegge undagu intihaya jehe wadagen imtihanuga ekadeg faanuge ibara mihri filawolu mihiri mi algon men din veri wan jehe gotaki algon men dinun dila nula sabit wambi mayakavves ko kanta kurme allah subhanahu wa taala luqman suratuke mi ayatuga fanaron ayatuga wahi kur wa wassayna al insana biwalidayhi timan allah insana enage mamba fannan ihsan teriuma wasiyya kurvevi e wasiyik furihama kuravvamun e wahi kuravvani wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm edemihun tibaya amur koffiya timan allah behe gotun timan allah farataka shariku kurma ekamu ilmu tibaya libfanwa farataka nota farataka nota timan allah ge dinum beruwan ekura amura فلا تطيعهما ادميهن كيمن ترنواش مالك اسلام دينا وردن ادميهن كيمن ترنون الله انغوا دم وحي كرفني وصاحبهما في الدنيا معروفا اهنس دنيا غا ادميهن مدغا ريبيتكم معامله كراش بل اكلك فانوge ثابت كندكواف ekamakus mami hayan adudu mennati mami haya gulun kandalu mennati mami haya duru mennati ekalik fano mami ha kashawar koddini migoy badalen nukurafan eha ko be kanun tahammal kurava mon gendevi bandu ha hunu dostake bandu ha hunu aniya bodeti dostake khassakot faalu gadina goalevma allah subhanahu wa taala amru kurevuma ko kurimati wegendiya kankam gawati be fun siratu gadu asawan efada dostoge terega ekade fanu bayan kuravani kunna qauman yusibuna dharaf al-aish bi makkah makkah gatimam men dati dirulu men ulamun diyame em effoga kiya devon ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ege dati kama ven huri woro e bayan kuravani ekale fane vidalwani ek kuravum timam be kanun gendevime tebe fun adu sawan bilalu gefana ammaru gefana ekale gefana bafakalun yasiru gefana ekale gefanu ge makamana sumayya
ebe kaluna libi wadagen no dia aniya wen egota shub abi talib ganeka hayyer kurawegen dia kaayet kole dinun kaayet kole veddun nerum miheka baddal kurum miheka wadani kum ulum murja ka mana kurawegen dia jaluga erriya kutimanna regando nikutime kudakamudi eruga timan ado hime tafaatu ade timanna kudakam dangin tanu dashu manika amuko binganduge adu fiyawa ehen ade nota bimmati gawa echchaka fa'ilunima wa gonnun gote timan balali ruga ei maruwa jamalege hangandege maruwa వీరానా ఫ జమలికి హంగండు తిమం ఎహిఫాගෙන් ඇස් දොවෙකින් අලිෆාංගණෙක්ගේ මතීග ඒති එන්දී මානකි ඒක හොරි කුනිකම වී යනෝනිය ඒක හොරි ජරාසිම මිසක දන්දේ එසමානුග එකන් කුරවේන ගොයි එෆෝග දෙහිලගණුගේ දේතරේග තලා චිස් කොෆ්ෆා ෆෙන්ගිච්චක අලයකින් මඩොබඩොන් කක්කාෆ තිමන් ඒති බුයිමෙ සුරුවාය ගොත නොතම ජමානු ගොතනම සුපෙක් ගොත බෝලීමෙ ඒ බොයගෙන් තිමන්න තින්දුවස් වන්දෙන් හොරි තින්දුව තිමන්ගේ හසිගඬුගේ වර බේනුම් පුරි හැම එකනි කානාකි නොත පුරන් ලිබුණු කානාකි ඒ බුයුන් එකන්නේ තින්දුවස් වන්ද අගුමෙන් දුවාලකු තින්ෆාරු හතරු ෆාරු ෆස්ෆහරු gadiya kaaru ebekalun tinduwas wairu miwaruge etikole aruteriya lan kiriya libe haluga e haluge ebekalun kikkurawmu gendo afan asfawe saudu gefanu riwa kurawwa fawa riwayat ka balaruga gaagandaka ekale gefan duisatta haddiya waraka hadis riwa kurawwa fe ega terega तिरिस रिवायत ऐशफोनी सही है नहीं माने कि बुखारी या मुस्लिम रिवा को रवाफे एकलेफानो के हदीस इल्मा बेगुतुनो एकलेफाना कोरवे इतबारा बेगुतुन इमाम बुखारी रिवा को रवाफा रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा के फरा पड़ो एकलेफानो विदाल वनी ए रिवायत एकलेफानो रिवा को रम विदाल तिमंग अडु सेवी में सऊद के फानो रिवा को रवाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरापड़ो अन्नहु मसह अल खुफ़ैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले फानुगे खुफ़ कोड़ोगा माने कि फा उरागा फा लव्वाफ उन्ना फा उरागा फेम फुसेविए मी वुदू कुरव्वागेम वुदू नुगदी हुरज्जया दें वुदू गेल्लुनीमा देवन फहर वुदू कुरारुगा फा नुदवे एग मतीगा फेम फुलमु फुदेने खुफ़ कमवान वतदे मिज़मानुगे वेज्जे स्टाकिन्स अब्दुल्ला विदाल वनी तिमंग बप्पा फुलगारी होगा अब्दुल्ला के फान कितबे फने गवडा करना तुप्पड़ो सहाबी बेकले अब्दुल्ला बिन उमर की तिमंग बप्पा फुलगारी होगा सवाल कुरवी में एकमा बेगो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकं एगो तो कुरवितो विदाल वे आदे है इदा हद्दथक शय्यन सअदुन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तसअल अन्हु गैरह दरिफुलाए सऊद के फानु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरापरुं एव्विस हदीस रिवा को रव्वा फिर एव्विस वाह के विदाल वेज्जिया दरिफुल एव्विस मिहका एकमा बेगो तो सवाल को रव्वा ने कमन्नते माने कि सवाल नुकुरव्वा सुबन कुरव्वा का नुजेन एवरे तेदुरी बेकले अल्लाह सुब्हानहु व तआला किरत कुरान का तारीफ कुरव्वा फावा बेकलुंगे तेरेगे कलेफान हिमडागन गोल वाह कोल मिरिया कुर कोल्लाना इमाम मुस्लिम रिवा कुरव्वा फन सऊद के फाना बेगुदुम एकलेफान विदाल कुन्ना मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्तत नफर तिमम में हबेकलकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिबे मी इस्लाम दिनो कुरी कोलग फ़क़ाल मुश्रिकून लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्रिकून एकलेग फाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन्नेवी उतरुद हाउला मितिबे मिहुं है दुरज सालाश मक्का के बड़ुं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरियोगा मिदन्नवनी मितिबे मिहुं है दुरज सालाश निकमेति फ़कीरु
balikashi bayek gotuga emihunge sifa korani mitiyo mihun duraj jassalashe timammen erunne kaleg fana wahaka dakkan timam vime wa kuntu ana timan wa ibn mas'ud abdullah ibn mas'uda wa rajul min hudhail adi hudhail wanhage bekadaka wa bilalun adi bilalu gefana wa rajulani adi demihaka timanne ka emiyunge nantake muliye kunnenge heabes islam dinuge kurikolu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shaugu werikan huri makka ge bodun islam dina gennawam veke ebamunu dawotu dem veke ewogutu ekalege fana kudakon undoguvi ebekalungari huga tibbaban mushrikunge eduma ebami huna kare jehilavva ekale fano benu ve wada gennevi dawotu devva miyar ebekalunaki muslimu ekamako ballaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala tarbiyat kuravva muhimmi kommes bayakunota khassakum ashrafun gatere bayku medina veddu hennoto fenna fenum ennamas allah subhanahu wa ta'ala hadratuga min nikameti ko fenna mu'minun kologe makama matwerika ma bodu duniyege werinna rasraskalunna ashrafun navre ehme allah subhanahu wa ta'ala وحي كرفني ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كليك فان نما إباميونج في ربان هندنا هوير دعاء دنوا إله وجفل أداعين ألوكن كرموندا ألوتي بيكلنا مون أمبرانو لفاش إبيكلنا دروهلي ودان وغنواش e bekanunge terega timan kale faanu wadagen nevim saduge faanuge siratuga waram muhimmu waqatan e bawri khassako e kale faanu hangurama ge madan tawga islami ummatan nasur devumuga ve wadagen fawa qurbaniya mikankan himene e kale faana libi wadagen ve khassa de hatiyare agun kuriga ishara kulli fada e de hatiyarun e kale faanu hangurama koravumun gendawa fawani en hatiyaraki e kale faanuge duni nuwata kandige etifaharuge amazuka maddi hatiyaruge amazuka ekare fanu dunya jassawafiya e narane gotenge neggot rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekare fanu dua ko devvi ekamuge machasha devana dua ki ruhani dua ekare fanu libeda gemwa rasul sallallahu kurvi dua ki devana hatiyar ei ekare fanu ge dua ijaba koref दुआ इजाबत करफुं एक माने की सीधा एकले फान दुआ करफ इबारतुं अल्लाह ताला एकले फान के दुआ दुनिया मती का इजाबत करफवा बेकले अगुन में एवा को के इंशाअल्लाह देंगन रेगा इशारा कुल्लान दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगुमन्नी एबे बेकलुंगे मिफदा मतवेरी सीरतकुम इब्र लिबिगन दन्ना एफदा मतवेरी बेकलुन इक्तिदा वाने बेकमगा लेवुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगुमंगे ईमान तरिकन इतुर करफवा एबे कलुन dekkewi magum kuriya diwmuge tawfiq agumenna minvor korefun madama qiyamet duum elobeti bebe kalunna ekuga suwaruge gagumme jama korefun wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.